kadap tapang makasami ni. Di Subang yang bapa mau kita ni dewa buku jadi. Jadi ada nelakan buat tuna sebab tapi nanti dewa aja makan. Prabu miwa kabeh bakawan krepeng
nindakaken ring guru rekanipun inggih Bapa. Iya namun iki kewentenane indeyang cingakanan titiang Bapa. Wenten dados pitaken titiang ring Bapa menawi ring dija megenah saking riyen kewentenan Bapa.